Reka tubahe ikaze abakurikirana ibiganiro byacu kuri Newsroom TV, nizere ko mumeze neza, amahoro y'Imana abane namwe. Mwari mumaze igihe mwumva ijwi ryanjye ariko mutabona isura yanjye, niyo mpamvu naje kugira ngo tuganire ku makuru avugwa ku burasirazuba bwa Kongo ndetse no muri Kongo muri rusange. Ni byinshi rero byagiye bivugwa, hari byinshi bigenda bigarukwaho cyane cyane nk'amasezerano y'Doha, amasezerano ya leta ya Kongo ndetse na M23 na AFC bagiranye. Ni amasezerano bagiranye ku itariki 19. Ano masezerano agenda agarukwaho uburyo butandukanye giye ibivugwaho buryo butandukanye n'ubundi. Gusa uyu minisitiri wabivuzeho, reka nze nkubwire uburyo yabivuzeho, ibintu ni Shabani kandi nawe wari uhari hariya, yarahari ubwo basinyaga amasezerano hariya Doha. Yavuze ibintu byinshi cyane, avuga ati iyi ntambara, ati intambara mubona hano ihari, ati umwanzi wacu turamuzi, ati ntago twe twaramumenye kera ariko ubu ngubu turamuzi, ati ubu ngubu twaramwemeye, tugirana n'amasezerano y'amahoro muri Amerika, ati twarasenyanye rwose, ati kandi yaraherekejwe n'abagenti be i Doha. Ati yaherekeje abagenti be i Doha. Uyu nguyu ni Shabani, minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu. Uyu niwe wabitangaje, wagiye atangaza amagambo menshi cyane kuri ibi biganiro by'i Doha. Ni mbwirwaruhame yavugiye kuri RTNC, ni radio y'igihugu, avuga kuri ibi biganiro, ariko bigaragara yuko Kinshasa iri kugenda igoreka ibijyanye n'ibiganiro. Nabonye rwose ibintu bitifashe neza cyane. Yanavuze ati presence y'u Rwanda cyangwa se minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, urabizi ko yagiye hariya i Doha, nawe muri aya masezerano bayasinya yari ahari. Aravuga ngo presence y'u Rwanda hariya muri Katari ngo ni ikimenyetso cyerekana yuko u Rwanda rufasha M23. Niko yabivugiye kuri RTNC nyuma yo kuva i Doha. Urumva aya amasezerano yajemo uruntu bigaragara yuko ngo umuntu wasinye ano masezerano atari muri guverinoma ya Kinshasa, ndetse byaje no kugaragara yuko aya masezerano adashobora kuba yagira ingufu, cyangwa se aya masezerano ashobora kugira intege nke. Amasezerano ashobora kugira intege nke kubera ko yasinywe n'umuntu utari uwo muri guverinoma. Niko abasesenguzi mu by'amategeko baravuga bati uyu muntu ntago yari muri guverinoma, ariko kandi ngo ni intumwa yihariye ya Tshisekedi, kuko ngo yari yaramushinze bino biganiro bya Rwanda na Nairobi. Urumva rero ibi biganiro kandi bisa nkaho byavuyeho, akaba ari we wasinye amasezerano yo muri ibi biganiro. Ntago nabyita ibiganiro, ahubwo ni amasezerano bagiranye kugira ngo bagire uko baganira, ibyo bumvikanye kugira ngo bazaganire. Rero nuko nguko bigenda bivugwa n'abahanga mu bijyanye n'amategeko. Hari Tshisekedi nako urambabarira, ni Evode wabigarutse avuga ngo Tshisekedi yatumye intumwa yiwe mu biganiro by'i Rwanda, warushinzwe ibiganiro by'i Rwanda na Nairobi, ariko ntago yakagombye kuba yarasinya n'amasezerano kuko hari na minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu. Rero ni minisitiri Evode, ni senateri ubu ngubu, ni Evode wabivuze, avuga ati ibi biganiro bya Rwanda na Nairobi byavuyeho ntago bikiriho. Ati ndetse uwasinye amasezerano akaba atabarizwa muri guverinoma, ati bishobora kuba rero bizatuma aya masezerano aba amanyantege nke, cyangwa se acika intege, abantu bavuga yuko atari yo. Rero bigenda bivugwa yuko ano masezerano yakabaye yarasinywe n'umuntu uri muri guverinoma. Ati kereka niba aya masezerano azajya mu nteko ishinga amategeko cyangwa se akayashyira abaminisitiri bakabanza bakayigaho bakayemeza. Uko niko bigenda bivugwa. Hanyuma ahangaha nkuzaniye update, ntago ndi bujye mu bintu byinshi cyane.
reka nkugire muri update mu makuru agenda avugwa hirya no hino. Imirwano yo iracyakomeje, ariko reka mpere kuri Amerika ubona ko isa nkaho izi ibintu by'imirwano cyane. Leta zunze ubumwe za Amerika kuri ubu ngubu zasabye abaturage bazo kwirinda gukorera ingendo mu turere tw'u Rwanda duhana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko hari ibyago by'uko imirwano ishobora kwaduka hafi yatwo. Rero urumva yuko bavuze ku mipaka ihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ariko kandi n'u Burundi nabwo babuvuze. Amerika rero mu itangazo riburira abaturage baryo, ni itangazo ryatanzwe na Travel Advisory yasohoye ku itariki 16 Nyakanga, yagaragaje ko yashyize Bukavu na Rusizi mu rwego rwa kane. Urwego rero uru rwego ni rwo rwa nyuma kandi rwo hejuru Washington ikoresha mu bijyanye n'ingendo z'abaturage bayo mu mahanga. Amerika rero ivuga yuko kuba Rusizi na Bukavu nako na Rubavu, Rusizi na Rubavu biherereye ku birometero bibarirwa mu birometero 10 uvuye DRC ujya kuri iyi mipaka, avuga ati abaturage bacu ntibagendagende cyangwa se ntibahakorere ingendo. Ni ibirometero bari 10 rero uvuye muri DRC, bivuze ko amakimbirane ashobora kwaduka muri iki gihugu, ashobora kugira ingaruka muri utu turere twombi, kandi hafi yatwo hakaba hashize igihe hakorera imitwe yitwaje intwaro yo mu ntara za Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Iki gihugu rero kandi cyasabye abaturage bacyo kwirinda gukoresha cyangwa se gukorera ingendo mu duce twegereye umupaka w'u Burundi, nk'uko nabikubwiye, mu buryo Amerika yasabye abakozi ba guverinoma yabo bakorera mu Rwanda ko hatarimo kujya i Rubavu ni Rusizi, ariko bakagomba kuba bahajyayo bafite uruhushya rwihariye. Abantu bahakorera baho bakajyayo bafite uruhushya rwihariye rwatanzwe na RDB. Leta rero yasabye abaturage kuba bakwirinda kuba bakorera muri ibyo bice cyangwa se bahakorera ingendo. Kugira ngo bakorere ingendo ni ukuba bafite uruhushya rwihariye. Rero ngo abifuza gusura pariki y'igihugu n'iy'ibirunga bagomba guhabwa uruhushya na RDB. Niko Amerika ibivuga. Hanyuma unyemerere mbere yo kujya mu mirwano nkubwire n'uburyo Martin Fayulu nawe yavuze ku biganiro yasabye Tshisekedi. Rero uyu Martin Fayulu yagaragaje ko Tshisekedi yashatse guhunga ibiganiro byatangijwe na Kiliziya ndetse na Anglikana atarabyihunza. Mwibutse ko uyu mugabo yagiye kwa Tshisekedi bakaganira bagahana ibiganza, nyuma yo kuvuga ati ninjye watsinze amatora ariko Tshisekedi aranyiba. Warabibonye ko bahanye ibiganza, ndetse rwose uyu mugabo akavuga amagambo mabi cyane kuri kuwahoze ari perezida wa Kongo. Uyu nguyu rwose ubu ngubu ukomeje ibiganiro bye mu bantu batandukanye. Kabila akaba akomeje guhuza ibitekerezo by'abaturage, ariko muri iyi minsi havuga ibintu by'ibiganiro asa nkaho yacecetse, ntiwamenye ngo ari ahugiye mu biki. Rero uyu munyapolitike Martin Fayulu yavuze ko Tshisekedi yihungije ibi biganiro. Uyu ni umugabo utavuga rumwe rero n'ubutegetsi muri iyi minsi, ariko ngiye mvuga yuko avuga rumwe n'ubutegetsi. Yagaragaje ko Felix Tshisekedi afite ubushake buke bwo kujya mu biganiro byatangijwe na Kiliziya Gatolika ndetse n'Abanglikani. Uribuka ko Senko yagiye kwa perezida Felix Tshisekedi bakaganira, bakamuha umushinga w'ibiganiro byahuza abakongomani bose. Rero mu itangazo uyu nguyu yavuze, ntago ari itangazo ahubwo ni amagambo yatangaje. Uribuka ko mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 abahagarariye Kiliziya Gatolika na Anglikani bazengurutse mu bice bitandukanye bashakira amahoro ibice bya DRC, ariko cyane cyane ibice by'uburasirazuba birimo intambara, kugira ngo babone amahoro n'umutekano. Bajya mu bihugu bitandukanye, baje mu Rwanda, bagiye muri Kenya, bagiye muri Uganda ndetse no mu bihugu by'Uburayi hose bazengurutse bashaka kugira ngo bumve ibitekerezo by'aba perezida cyangwa se n'abakuru b'ibihugu bandi, kugira ngo bumve ucyo babivuga, babahe n'umusanzu cyangwa se umusada. Basabye leta rero gushyigikira gahunda yiswe igihango cy'abaturage kiganisha DRC ku mahoro, kitabira ibiganiro cyangwa se kiba ari ibiganiro byitabirwa n'abakongomani
muri rusange kugira ngo bakemure amakimbirane, bakemure ibibazo byabo bicaye hamwe. Ku itariki 5 Kamena, Fayulu yahuye na Tshisekedi baganira ku bintu byinshi bitandukanye, amugaragariza ko ashyigikiye gahunda, ariko kandi amuha n'umushinga wo guhuza ngo abanyapolitike bose bakagira ngibyo baganiraho. Rero urumva Martin Fayulu ku buryo yaramuhaye uyu murongo ngo ni umurongo mwiza cyane, umurongo wa Senko na SSC. Nyuma rero y'ukwezi n'igice agiranye ibi biganiro na Tshisekedi, ikiganiro cyabaye ku itariki 20 Nyakanga, Fayulu yasobanuye ko icyo gihe uyu mukuru w'igihugu yamubwiye ko ashaka ibiganiro, ariko abashumba bo muri Kiliziya Gatolika aribo bateza ngo ibibazo, ngo nibo bateza ibibazo muri Burasirazuba bwa Kongo. Ntabwo rero Fayulu yasobanuye ibibazo aba bashumba bashinjwa guteza, gusa ikizwi nuko umwaka ushize Tshisekedi yigeze gukangisha abepiskopi Gatolika, uribuka umwepiskopi Gatolika uyu nguyu wa Kinshasa Karidinali Ambongo ngo yakurikiranwa n'ubutabera, amuziza kugaragaza ko kuva ku ihuriro rya AFC M23 ari ingaruka ngo kwihuza kw'iri huriro no kuvuka kwaryo ngo ni ingaruka ngo z'ibibazo biri mu Burasirazuba bwa Kongo, cyase ni ingaruka z'ibibazo biri muri DRC muri rusange. Rero Martin Fayulu yatangaje ko nyuma yo gutega amatwi Tshisekedi yamusubije ko impamvu yatanze zidahuje cyase zidahagije kugira ngo yange bino biganiro bya Kiliziya Gatolika ndetse n'abangirikani, ngo ntago ibisobanuro yamuhaye bihagije. Yagize ati Felix Tshisekedi yambwiye ko ashaka ibiganiro, ariko afite ikibazo ko ari abashumba b'Abagatolika bateza ikibazo. Namubwiye ko impamvu yambwiye zidahagije ku buryo yakwanga gahunda y'aba bashumba ibiganiro. Nguko uko bimeze ni bya Martin Fayulu, ariko kandi reka twigire mu mirwano. Ibya Martin Fayulu tubivemo. Warikare naho ntago byifashe neza kuva ku munsi w'ejo. Imirwano yarabaye umunsi w'ejo ku itariki 21 habaye imirwano, ubwo Wazalendo ndetse na M23 bakubitanaga imitwe rwose mu bice hano bya Warikare, ni mu bice rero mu bice bya Nkobe, muri Banakindi, hano muri lokalite ya Banakindi muri groupement ya Kisimba, hariya muri Warikare n'ubundi habereye imirwano. Rero ni imirwano yabaye rwose ubwo M23 bivuga ko ariyo yateye Wazalendo ishaka gukura ibirindiro byayo hariya muri biriya bice, ubwo ngo yaje iturutse Mpeti, iraza rwose irabakubita. Rero ni situation yabaye rwose yatumye umujyi wa Mpinga hariya ibintu bitamera neza, ibitwaro binini ndetse n'intwaro zoroheje hariya zarahavugiye hariya muri Nkobe ziravuga rwose. Ni mu birometero 15 uva Pinga, uva muri santere ya Pinga rwose. Urumva ko imirwano yahabereye. Hanyuma rero si ibyo gusa, si muri Warikare gusa, ahubwo imirwano irakomeje mu bice bitandukanye. Kuva ku munsi w'ejo hagiye humvikana imirwano muri za Masisi, isasu ryaravuze, ndetse no muri iki gitondo imirwano yakajije umurego. Rero ni imirwano yabereye ahangaha muri Gasovu, Isingati naho havuzwe imirwano. Usibye muri Gasovu, muri Isingati havuzwe imirwano. Ni imirwano rero yatumye isoko ryo muri Kasake ritarema, ngo rwose ubu ntago wapfa kurijyamo, ushobora kurijyamo isasu rikakurya umutwe. Hanyuma ahangaha rero ni M23 yakubitanye imitwe cyangwa yasakiranye n'Abazalendo, irabakubitagura, ngibakubita nk'agahinja. Hanyuma rero si ibyo gusa, ahubwo
no muri rucuro operasiyo yo guhiga aba FDLR basigaye hariya mu bice hariya bya Bambo irakomeje cyane. Irakomeje rero ubwo M23 ikomeje guhiga aba FDLR ndetse na bamwe mu ba wazarendo bari muri bya bice bahungabanya umutekano. Ibyo bice birakomeje. Hanyuma rero unyemerere nkubwire ngo hari urusaku rw'imbunda rwumvikanye mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma byagenze gute? Mu mujyi wa Goma byagenze gute ubwo humvikanaga amasasu? Ndaje nkubwire ngo uko byari byifashe ni biravugwa ko ari abajura bumvikanye bashaka kuza kwiba mu bice by'umujyi wa Goma. Rero umujyi wa Goma nawo utorohewe cyane, ntabwo byoroshye, havuzwe amasasu menshi cyane kubera yuko ngo aba ba FDLR baje guhungabanya umutekano baje kwiba. Rero kuza kwiba kwabo wa muntu we byatumye isasu rivuga cyane. Hano ni mu bice bishyira amajyaruguru ya Mugunga niho byabereye. Urumva rero muri utu duce urumva havugiwe intwaro ziremereye rwose. Hano muri ibi bice by'amajyaruguru ni mu burengerazuba ahubwo bwa Goma, ariko numva ni mu majyaruguru ya Mugunga. Rero kuva ku isaha ya saa moya hano havuzwe isasu rikomeye cyane muri ibyo bice nkubwiye byari bikomeye cyane hano mu bice bya Mugunga. Hanyuma rero uko situation yari yifashe bivugwa yuko aba ba FDLR baje bashaka kwiba, ariko muri ibi bice bivuga yuko ntago FDLR zirashiramo. FDLR ntago zirashira mu mujyi wa Goma. Rero M23 hariya muri Muja ya setinze rwose hariya abantu bayo, ya setinze abasirikare bayo nkahagana saa 12. Ubwumva ko ibyo byabaye saa moya bari biteguye yuko hariya ahantu hari bubera akantu, bari bamenya amakuru. M23 nayo ifite abantu bayinekera bakomeye cyane, ifite maneko rwose, bigaragara yuko yamenye amakuru ngirabakubita. Rero irabakubita, hanyuma ngo muri Rushagara rwose aho ngaho niho bahungiye, ndetse na Amurus Place hariya naho niho bahungiye bajya, ndetse no muri Seserika hariya. Urumva niko byagenze. Rero ngo abantu bari bategereje kuva muri iki gitondo kugira ngo bumve uko bimera. Hanyuma bigaragara yuko bahusheje bino bintu, ni amasasu yavuze igihe kitari kinini cyane. Uko bimeze muri Mugunga. Hanyuma M23 ikwiye gushyira rwose umutekano ukomeye cyane kuko intwaro ntago ziracika hariya. Hanyuma reka twigire muri Kivu y'Amajyepfo. Intwaro zirarebana ku ruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rwa Kinshasa, bararebana y'ingwi isaha ku isaha, tutitaye kuri ibi biganiro bishobora kuzabera Doha. Ibi bigiye kuzatangirwa n'aya masezerano kugira ngo baganire kuri aya masezerano, ariko isaha n'isaha dushobora kubona imirwano ishobora kuvuka hariya muri Uvira, muri Kivu y'Amajyepfo rwose muri Uvira. Ndetse nkwibutse yuko Tshisekedi yatanze ingabo nyinshi cyane. Hari ingabo zavuye muri Karemi, deployinze muri biriya bice bya Uvira hose, barashaka kugira ngo bakorere urugamba rukomeye cyane. Hanyuma urugamba ruzarema tutitaye kuri ibi biganiro, kuko na M23 nayo yasutse abasirikare ndetse n'intwaro kugira ngo izirwaneho. Rero ni ibitero tuzabona bikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu ngubu hasa nkaho hacecetse, kuko nago wazarendo yari yongera gutera ibirindiro bya twirwaneho, ndetse na AFC M23 hamaze igihe hasa nk'ahacecetse rwose muri biriya bice bya Rurambo, kuko niho hari hamaze iminsi. Ibice bya Rurambo byari bimazemo iminsi birimo imirwano, wazarendo na FDLR ndetse n'abarundi bose n'ingabo za leta bari bamaze iminsi bagaba ibitero kuri
kuri twirwaneho ndetse na AFC M23. Hanyuma unyemerere amakuru yacu tuyahinira ahangaha, ni update nari nkuzaniye kugira ngo umenye amakuru aba yaramutse avugwa. Niba utarakora subscribe hano kuri Newsroom TV uyikore, ariko kandi niba waramaze kuyikora reka tugushimire cyane kuko tumaze kugira aba subscribers benshi kandi rwose n'iby'umumaro. Nyamara rwose wagira n'uruhare muri aya makuru yacu ukaduha comment kuri aya makuru tuba tugenda tuguha. Nanjye ndahari hano kugira ngo njye nkugezaho amakuru agenda avugwa hirya no hino, ntago nzajya nibanda mu burasirazuba bwa Kongo gusa, nzajyana no mu karere muri rusange kugira ngo wumve ibivugwa. Hanyuma hagati aho ngaho ntago nakubwiye ko Loni yashimye aya masezerano ya Doha, yabishimye cyane. Antonio Guterres nabonye yabivuzeho avuga ati ni iby'agaciro rwose kandi twizeye ko muzabishyira mu bikorwa. Nguko uko bimeze, reka nsoreza ahangaha nkwifurize amahoro y'Imana.